Mina ngeke futhi ngifice kuthiwa ngibala ushintshe ku-Front City mina. Anginazo isikhathi sengibusy. So ubona ngingenaso isigwili sami engizoyishaya isifuba ngasi ngoba mabe umuntu efika empilweni yami siyaphilelana ngeqiniso futhi ube umfowethu mina angifisi ukuthi ufuna ukuzoba umdalo wezinomhlaba kumina. Ngoba mawuke wathi unginunusela ngokuthi quality ngizokuthengela lo sofa lo isengibele ngihlezi ngihlala ovathi ngiyasaba uxabana nawe mama uzasaxabana uzongiphuca lento awukazi ozothi khona isigwili ethiwa senzele umuntu into ezoba permanent empilweni yakhe uyabo ngoba zifuna ukubathumba abantu angimthandi umuntu ozongithumba mina hayi ngiyakuzwa qhawe ngeke qhawe ayi qhawe kodwa ingqwa mavukane yabo nje mhlambe namanje nje khona abasathenge abasabekela imali yogodo ukuthi mhlambe ngo February mhlambe bazoshuthisa i-day cover qhawe qhawe awufake iseluleko